La Universitat de València, a través del Vicerrectorat de Projecció Territorial i Societat, impulsa les universitats estacionals, una iniciativa per aproximar el saber als ciutadans de manera atractiva, oberta i gratuïta, amb jornades temàtiques que se celebren cada any en diverses poblacions de València. Las universidades estacionales de la Universidad de Valencia se caracterizan por realizar un reconocimiento de la territorialidad de cada una de las comarcas. De hecho, todas ellas tienen un tema monográfico que de alguna manera caracterizan a la sociedad y al propio territorio. En el caso de Buñol, precisamente el tema monográfico que elegimos en su momento es la música como patrimonio cultural de los ciudadanos, de las ciudadanas de Buñol. És important que donem suport a aquestes iniciatives perquè si són jornades de 2 dies en els quals tant veïns com professionals com altres persones del sector de la temàtica que estiguen tractant s'ajunten per a compartir sinergies, compartir experiències, enriquir-se mútuament, llavors dic que la Diputació de València està al costat de tot això. La Universitat de Tardor de Buñol es desenvolupa sota el lema Buñol, Patrimoni Cultural, i la seva tercera edició s'ha centrat en la música com a mitjà per a educar i difondre. La Universidad Estacional de Otoño de Buñol sobre todo centra su lema en el patrimonio cultural y más concretamente en la música para educar y la música para difundir, porque pensamos que como disciplina académica y como disciplina científica pues es muy interesante para unir a la persona con el territorio a través de la universidad pública como es la de Valencia. Entre els temes abordats figura la Bienal de la Música de Buñol, les escoles d'educants de les societats musicals, el llegat i influències en l'educació musical, el paisatge sonor de Buñol, la difusió de la música i l'ensenyament de la música en aquesta localitat. Buñol es sede de la Universidad de Otoño en colaboración el Ayuntamiento con la Universidad de Valencia y la Diputación de Valencia y estamos muy contentos de volver a repetir esta experiencia y sobre todo por esa sensibilidad que tiene la universidad de buscar siempre temas muy relacionados con los intereses de la población. La Universitat de Tardor de Buñol s'ha consolidat com a referent cultural musical en el seu entorn territorial.